Yo fè men. Ame so konnen pou fè. Ame kob la nan moun kon tout sa pou fè men. Mba bezen djou kon tout sa pou fè. Ni krive nan machi ou fon ti bagay wach kon ti bagay tout piti. Ou ba jwen? Ame sa pou fè la. Achete tout ti bagay, tout ti ingredient, tout ti bagay net. Pas manger. Commandez les petits, on va manger. Ah!